tuntruma RAWNGBAWLNA CHANCHIN kan ngai thlak tur chu Beiseilo missionary ti Chile rama Alvaro Natalia ile Catalina ite Chanchin ani Alvaro le Natalia ite hian clearkar kilkhor taka missionary ni chu antum ngai lo anni nu pa hi Chile rama hian kumko chung hlim takin anloin nei to a Alvaro hi 7-day Adventist ko shana hian dentist ha doctor na thoklai ani a anupui Natalia hian Chile Adventist University ya taksalam enkolna na athok ve bokin fanu kumthummi Catalina annei bok tichuan sarmon atangin Adventist Volunteer Service chungchang hi anlo reve a he Paul hi Adventist ko shanin khovel puma chanchin thosil darna na an thona konga Paul tholok tak ani a chu volunteer Paul telve tur chuan pathianin akoni in anin ria chungkwa in hei hi kantive theyangem ti in anin zotona kumlama upadeu to in anin sheboksi alandana chuan university zirlai tele kumlama no pangjok kumsomni borvel he pola hian antel ni in alanga heti lai hian Alvaro tenu pa hi kumsom thum pangami anni ve to annu pa chuan university pastor chu an komta a ani hi athusoina a somna siam tu kha ani a pastor chuan pathianin mi tu po kumlama bithia nei lovin arongbawl turin asom vek ani ti alo shrila ti chuan annu pa in university volunteer training chu anzom veta a chumi pa chuan Adventist ko shan website vividfaith.org a lutin an training zo a an na tho thei tur om angte an lo zong lok boka chutia an hanzon ta ka chuan tlangkang ir chua Easter Island anti chuan a him deuh bera chumi hmuna RAWNGBAWL tur chuan dil na po an theluta ani anu reivak lawa chuan an dil na chu pomsak ni in kar ni chunga Easter Island thlengman turin an ronti a chutiang takaranga an ro man na le tongtrai na pathianin a chang chu mak anti hial jok ani chu missionary an ni na anga an zirlai masaber ani bok pathian chu engkim abul tumtu ni in ahne na intuk lu mai chu anti tur ani kar ni nu chuan an chung ko a thlona dar kar nga le minit som thum an thlo in Easter Island chu an thlengta a he airport hi khovela thlona tum mun hlabera ngai ani a airport nai ber atanga a hlat zong hi kilometer sang thum zasari somriat zet ani an chung kwa chu nunphung danglam takin alo muaka he thlerkara hian Roman Catholic zirtir na chuan chi atne viau ma se thla tu te atanga an chom ti dan phung chu an lonun pui viau maya Chile ram chunga chuan Spanish strong hi an mangdeu veka ma se he thlerkara ero chuan rapanui trong an mangvek thung Alvaro ale Natalia i chuan Chile ramatang angin anin ngai lem lova heram hi khovela ramsei berte zinga pakhat ni in achimle marzunga te chuan kilometer sangli zani somruk panga lai sei ani chuti lain Easter Island ero kilometer zale pakhat bial chawa zaw ni in ami cheng tamber mi sang thum zariat bor hi an khopui hangarowa an khosa ani Chile ram chunga chuan eile in hi an boina ani lo lain he thlerkara ero chuan changchu an reson mu thei ani maya chutiang changphut eitur a thlen thei lo chang po aum fo chu wangin eitur chu long mangin an la thina tui phone te chuan chunglong na thoka chuak tur te chu an na a thul tir chuang lo thilbui thlak tak chu heng thlerkar mi te hian Chile ram chung mi te an lo lom vak lo hi ani chuan an thian siam na tur le midang terin an hlo theina tur po ati thon obviau mai ma se pathianin he thlerkar thleng tura a hroi dan zong te kha shreng chungin an nu pa chuan pathiana rin na ngata an kudwan tlat chunga kalzel turin thutluk na an siam thar le a ti chuan le pathian chuan mak tak main na athok tranta Alvaro chuan a dentist na aya khwal chhon na tourism lama na athok ta thunga chumi pa chuan mi rang kom kwalin 7-day Adventist chanchin te asoi pa thina Natalia i point tual chung dam do ina na amove a
lir thei ke ni nei chi an leya ti chuan in sang lutin pathian thu te an zir pui thin ani an nupa chuan tual chung Adventist ko ran pakhat enkol turin mo phurna an laboka an thlen hlim chuan kumlama upadeu to mi sombor vel an om chawa akum le atang chuan Alvaro le Natalie chuan pastor ti ang zong baptisma chantir le dan thiang lema in nei tir ti lo zong mithiwui thlengin an ti vek ani Kaushan an enkol ta ka chuan tun malama an lo ban san to Pathfinder Club le Adventurer Club te chu an din thar le a an lom na turin in khom ma sabera chuan no pang somni panga lai an lo kala thla aliama no pang local chu an tamtel tela an nupa chuan master guide desertirin an kuta Pathfinder le Adventurer Club a mo phurna te chu an hlana an chua san meu chuan chung club pani te chuan no pang som ko panga lai an nei to a tin no pang te chuan an nu le pa te sabat nia anon roi thin bok Pathfinder pakhat le anu phei chuan baptisma an chang hiala baptisma chantir tur hian pastor chu aron thlok wang ani Alvaro le Natalia i chuan chu kum har satak ani thu an soya ma se in chirna le shom ti na pakhat ma an nei lo pathian zara tuna chuan he thliar kar ko ran hian tual chung ko ran ruai tu an nei to a Pathfinder le Adventurer Club te po an la hong tareng ani Natalie i chuan kha muna kan om chung khan pathian in thil tam tak ati yang ti karing klata kongmin hon sakta rengani ti in soi Alvaro Natalie le Catalina ite chu Chile Adventist University a sermon an ngai thlaka tangin Adventist Volunteer Service kaltlangin Easter Island a missionary na an thoka kan tholom then khatmang hian he university a Adventist Volunteer Service kaltlanga missionary an tir chua tur de tan training center sak ani dona he rongbolna poimo tak atan hian in tholom thote awangin lom thu kan soye khati zong kha tun truma rongbawlna chanchin kan ngai thlak thei chu ani